Yes, urabibona ku ifoto uwo ni umunyamerika yitwa Ashton Hall, hanyuma akaba agiye gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umunyamerika wamamaye mu gukora siporo zigiye zitandukanye ndetse no guterura ibintu biremereye cyane. Umunyamerika Ashton Hall wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera gukora siporo zidasanzwe, by'umwihariko kwirukanka. Hanyuma agiye gusura ibihugu bya Afurika, hanyuma ibihugu bikaba birimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma uyu mugabo yifashishije imbuga nkoranyambaga ze. Uyu mugabo w'imyaka 30 yakoze amashusho ari gusiganwa n'imodoka ndetse n'indege, avuga ijambo Afrika mu ijwi riranguruye. Iri jambo rikurikije amabendera y'ibihugu ashobora gusura kuva tariki ya 28 Kamena mwaka wa 2026. Muri ayo mabendera harimo iry'u Rwanda. Buri masaha ya mu gitondo uyu mugabo akora ibikorwa byo kubaka umubiri mu buryo bugaragara, ndetse n'ibikorwa amaze imyaka 15 akora mu buryo buhoraho. Ni ukuvuga ko amaze imyaka 15 buri gitondo aho akora ibikorwa byo kubaka umubiri. Agiye gusura ibihugu bya Afurika hanyuma yuko asuye ibindi birimo Ubudage, hanyuma agasura Ubuhinde ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aho ageze ahura n'abandi bakora nk'ibye cyangwa abakoresha imbuga nkoranyambaga, hanyuma agakorana nabo siporo. Umunyarwanda Kagarara wamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ni umwe mu bagerageza kwigana Ashton Hall ibikorwa yatangiye gukora nyuma yuko ahuye na Dar Jason Watkins Jr. wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamamaye nka Aisho Speed, nawe uherutse gusura u Rwanda. Ngira ngo murabizi Kagarara mwamubonye nawe atera pompage ari kumwe na Aisho Speed birangira amutsinze. Rero uyu Ashton Hall akaba agiye kuza mu Rwanda mu gihe rwose kitarambiranye. Mu madarapo yaje kuba ashira ku mbuga nkoranyambaga ziwe harimo n'idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha.